kurware India na yande nigo tukunyarusi China. Asa mange bakire simi ase number 0717176383. HK International Medical Center. Your health is your wealth. Omugusi bono lishirika lya ubwanjetiria Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoretero bokorere bwaye gucangina sore tutarere imiye nyombeli ya Uhuru Towers lirongo litangani ase bale kuruchinsemo cha Kisii kugenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor ilio tunyara ko batogusangamo naye na gukinanya bunegisaku cy'umugusi. Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyama mugusi. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gozi ekinyuru kinyumo inyangi busuko kwa kuyomino imijiga ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigolidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigugwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726 Yokombolyo mwanone kirijane Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkohwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bwachogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asiri golidense kegima mbabwate sema sabana bakubutera nabo igokogosorelia obokoreri bwabo no bwabo ngo nendo bwikiranwa wigo ngokora bali scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mucho Kisii asama gacho a Uhuru Building asirirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabukonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabukonyora gwetera ase ncherejesimi wetera ase namba inotisa mnebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isatu inye ose gwetera ase nambende inoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Chitariki na mirongo hebere na isatu mutinye no yo gatatu mwaka no yugo chirubere mirongo hebere ne tano nomo mwancho mu ligerinde no kwigena mbiyore andonsia sole na gukwanire abago kwaligane kwanyara mangana maya ye kyonga chinsenye chia bondo butiko eliterani serasinya kundi asense melima nyarulyo ngwirisoni makoliri tangani hanegati kwaliganire tia senchura yo wenge.
baba seke winya science sinekina kyo saba na bato na bire ginko barera so mwako yo mulima very nice yamate mu kuruchinsemo kya magena kogendera guchengero gutoka gukwiborwa kwa bana batatu abu bakoliro mwaka yo mubono nere nacha barangeri buno mo biso monene bwe police station ya Nyanturago egere baere suburungi ngani nkiye kogera bagukagerwa kogera mundu tagukageru bosa ebarasa yobulendi gokoreka chinse mu Kenya bisabo ase bitambukiro byogotinye bulendi bya kwanirwa. Kama mjuavyo tuko na ile tunaita grassroots election, so our determination ni kuhakikisha chama kiko na grassroots base. Ababwatani b'ikiama kia UDA kugendera kuyarigania sobochori boke b'ikiama ekyo ebunge ya Kitutu Chache South. Karibu omonjo muriria gochake kiunga chinsainye omujumbe bwebunge ya North Mugirango Musikechu Ashinyamoko igati guterare chinkumabuna egetaseni kigetange kiereri tikaligo chiegweta asorgongo ruagusi hanene mano chinse muchikonge kaukwana na balikiba mangano mugasolero imokonigo hene kibono kuigwana nkora kurwa somura ibense egetaseni kyo kebekwe chinse mecho. We have the information that we have SGR ambayo inapita hapa. It covers about 4.9 kilometers as constituency ya North Mugirango, na ile ambao kidogo watu walikuwa wanataka kuongea sana juu yake ni juu station ambayo inajengwa huko Ikonge. Kwa hivyo is an assurance that we have a station ama tuko na stage ya kubeba mizigo, iko stage ya kubeba binadamu wale ambao watakuwa kisafiri na hiyo SGR na itawekwa huko Ikonge. Kwa hivyo I'm just asking the leaders wasiwe na mislead watu. If they want to seek information they can watafute hiyo information mahali iko. I know the initial design vile ilikuwa haikuweko hiyo station haikuweko, but we requested the president when we had a meeting with him in October last year huko Kisii wakati alikuja kuabudu pamoja na sisi. So tukawa na mkutano tukamwambia aweke hiyo station. Kwa hivyo it's going to be there and there's no question about that. So let's not create a lot of emotions ati hii haiko hii haina sijui wengine wanaongea kivipi, but the fact is that station will be itakuwa hapo. Era tokonya saa tambe sana kia number 1 Ekwere SGR. I was in Kisumu on Saturday wakati tulikuwa tunafungua ile between the president huyu Museveni wa Uganda na sisi. Hiyo train wakati inatoka Naivasha itapitia Narok, ipite Bomet, iguze Kericho, iguze Nyamira County, iende Kisumu, iende mpaka Malaba huko. Hii train inaenda mpaka DRC Congo. Kwa hivyo ni kitu ya kutoa mizigo kutoka Mombasa ikibeba ikienda pande hii, na vile vile watu wapate usafiri wa rahisi. Passengers ambao watakuwa wakitoka Mombasa, wengine kutoka Nairobi, wapitie kwa hiyo train ili waende mahali wanaenda. So it's going to open up because we expect kupitia kwa hii njia imetengezwa inaitwa Kisii Chemosit Road inaenda mpaka Isabania. Ile mizigo ingine itatoka pande ya Migori, ile itatoka kutoka Mwanza, nyingi itapitia hapa ikienda Mombasa ama ikienda DRC Congo. Ikati ya bamenyi bebunge ya Kitutu Chache South anena wabwatani b'ekiama kia UDA bakora na Dr. Felix Atisa asokubeke mirobelio bosi bobachole boke gose grassroots election b'ekiama ekyo kia UDA homote nyogocha komentanya yo ni goba mwaligani muraiben somoske William Ruto asitaro yaye hekagire ime yorokongo ruagusi eikegocha mo likito diponi asanya no roboti rwa senchira yobwikira.
Rituko lya rero gati ya bamenyi korwa ase ebunge ya Kitutu Church South abwanene bari aso murengo bwa serikali gose UDA nigo batware egeikaro ekyo kyabagekora na Dr. Felix Atisa asenchireyemo yogusanga ebirengerero nabegokubika emirobirio anene aso bochoryo boke bwa grassroots election obura nyare gokoreka ase omutinyo gocha. Kwa majina naitwa Dr. Felix Atisa, mkaaji wa hapa Kitutu Church South, wodi ya Nyakoe. Leo nimekuwa hapa nyumbani kukutana na wenzangu na pia kukutana na wana Kitutu Church South. Kama mjuavyo, tuko na ile tunaita grassroots election. So our determination ni kuhakikisha chama kiko na grassroots base na kiko imara kujipanga katika uchaguzi ujao, and most importantly katika constituency yetu ya Kitutu Church South pia najipanga kuwania hichi kiti cha ubunge mwaka ujao. Gukwanekerekyo nigo arukuburia guchase serikali anene kunyura amagenderero ase chisemo chonse. Hakuna mtu ambaye anachagua kuwa opposition. Watu hujipata tu opposition. Wanakuja, wanacheza siasa, wanagongwa nje, wanakaa opposition. Wale ambao wanashinda wanakuwa kwa serikali. So tukiwa hapa kwa serikali, sisi sio flower girls. Sisi tukiwa kwa serikali, we want to appeal to government to stand with us, to be with us. We are part and parcel of this great country called Kenya. Kitutu Church South constituency tuko na shida chungu nzima na tumesema hatutakaa tukingoja. Komentara ywe nigo amochia obokoreri umujumbe urabisi. Want to be seen as part of this process. Tunataka barabara zetu ziangaliwe, tunataka last mile. Iko vijiji mingi within our constituency ambazo bado ziko in darkness. We want those as early as now. Tukiendelea kujipanga for 2027. We cannot let our people suffer in the hope that there will be a better tomorrow. We want a better tomorrow now. Nonyinabo ense mujende yokumwarigania umurai wense Dr. William Samuel Ruto asetaro yaje kageire eikigocha nigo bamuburirie tatiga abana inchi magega kimagenderero anene kurwa sense mejuo. Tumesema hatuendi kunyamaza tena. We want projects in Kitutu Church South also. There are many projects in Nyamira zinaenda kuzinduliwa, zingine zinaenda kuwa commissioned. So ile tunajiuliza sisi kama wana Kitutu Church South ni project gani ambayo anakuja kuzindua. Sisi tutamkaribisha, but we want to use this opportunity tuseme hatutaki kufika 2027 bila at least 30 to 50 tarmac road. Hiyo ndio kitu tunataka. Uripoteri gataseni kyao bwanchete kya gatembe kuruga se bunge ya Kitutu Church South me county ya Kisii rende gonkuru kwa Dipon Asanya. Abamenyi bensemo ya Nyabisaro hime ye wadi ebino nigo baimirana bunenchero yamo yogokwanira bikorwa byobosali aneno boibe ebyo byarorekanire comment kana ase chinsemecho abananchi abo nigo bakore gikaro hase babubwatania bonchorya baiga abana boda boda ase baine kiribuna ebikorwa ebyo nigo beranira magendro magega ase nsemejo muri kitoda niruntiri robotirwa sinchira yoboikira kubotekana no komentekana kubikore byubuibi ase location ya Kerera yegotuka ibeno imeye county ya Kisii. Samuel Mogaka mu chief wense meyo nigara igikaro ikyo kyabaretamo abamenyi negati yabonjolia ase nsemo ya Nyabisabo. Igikaro kiringite kuriya chinchira cyogosiria obosali obo na gutingyo borende bona sama tukabwangoiga obubi bwarekanire kinyomba chikobunwa ebintu byairwa ase location ya Nyamawa amona liankabi na hende buna twatebire amarieta gatogotebania amarieta aria nonye no siasi ntwakwanete nere amarieta ayibuna gutuka nere nacha barangeri buno mo biso monene bwe police station ya Nyanturago egere baere siburungi ngani nkiye kogera bagukagirwa egekogera mundu tagukagiru bosa no na abaibuli make sure ngo mwana o nare nyumba mapema
no twara omwana kanya karo omobe kabe open otebe ase abagambi egere omwana oyo ikigokonya mapema na bora nyako na kumobisa na ndo nyole nyang'awi kona gutuba mase onyole naye kuruma okwana chinga kecho mogaka nigakwanire sababu yokurwania muno wibi wichistima nibinto bichistima asensemeyo tabuna chinga kiche ikira bono chugwa kigetulie okora obwibi obwo limorioka twakwanira abana baitumba litwire chikosi baturinira mangana electricity bona abange mbale maiga buna twanyorira mangana abande babwata bekibikoto biri byo kulina chi post che stima igoro tojo torangeri buna toigwana no moses abantu abaiga tojo tobarangeri bonse bali bakageri babwate bikoroto bakolinire metego to manya kurukanya bawanga na maene mbale entitled gokora eko na buranyora abantu bano bakogenda barusinyaya bajikonia asa ngao asense mwende abamenyi niko bakwanira gosemeli kwabo no gwekinia aso bonchirire bwabo ubwo abange babo bateba babege togosemelia asibule gwekinia sobugima egento kende abasaya baitomba ligwatendi barasa no bwarifu obonge eboko basengenjo y'abantu abake igonale gosabanga ebarasende yonsi naende ko chigokorwo chakira bono abantu ababake batatogetiga iga abantu abaito ba community policing na nyumba 10 na abaturete bagwete nyumba ase nyumba ire somosale aiga nigagocha chinga kiboigo abasae bagendrete gosegetwa kubeko mokia na koligia kende barakore libagario ko baracha bosa egento kibaisa kubabeka asa matemwa na kwenyora asomosumene weri chiko amaene abana baito abanga bamura babeire hydromono. That's why konyore bikesi ebinge bigonyaka babigokoreka mwaso abana baito niko bare over 18 mbaranyoma no konyoma gochio nangonye ndiba bwata basubati tanga bamanye kegenderete nyumba kero mugaka gosoka ngomanyale naki ngayu mugaka agenda bono bange manyometi kuri baterega tasene kyagatembe kuraiga ibino imebunge yenyeri bari chache county ya Kisii eriterane nguru kwa Daniel Muntiri. Yamate yamo korwa magena nigegendete kogokera afya y'abana babo abo baiboletu batatu asentu yenda ya muchinga kibono bari gochingira hogokora umwaka asoboreri boganetyo muki uwetigana nabo igo koge kwegerera afya y'abana bake nano abo bange bakorekana gosiria magema abo amatuka matangane iyo koiborwa mori ketodipo na sanya norobotu asinchira yobwikirano nomogoko munene asiamate korwa chinsemo chia magena asokorera abana batatu abo baiboretwe okuiborwa okomo goikabono anene bakorire omwaka bari buya Samaritangu magazine kebibo ninde no mogoko seke winya science sinekyo saba na bire ginko barera so mwako yo mulima very nice okwana nabarikia mangana nigo baramna esabari yega yoborari nigo yabeire na makong ao kuri nigo bagenderete gosemeria barabuo koba na afyengiya asachari chio barera bana nengongu aso kobera okay ndore na mandenglo nero to kobera nero mostly barera bana nero kombate si inde no mo komo ne ona ndora bana kombate bana akini kitaki na nyake ndasai ya fanya nyinabo abo bwatani benyagitari eyo yabetege gokonya obugima bwa bana baiga nigoro baru bagenderete kubwatuka obokonyi anena soko basira elio koene kiangango kinda bare ase chinchira chiwenerete nitukulia lero gari abelio mogoko monene kegima twanyale ko batokomera na gaiga ase nyagitari kirenge kenene no gochengera omwaka oyomo maiga nyagitari ye gokonya ase gicho ya oyomo wabateje baito nyalto ko bakuigora abana batatu gwaliete ira chingaki banyalto ko bakuigorwa nganto genda ko batoko basira na boigo ko babwatie nani tokalira nga ekera bara ko mwaka oyomo kunenya gitari tunyale ko batoko batenera singi chogo chengera litokeo hao watoto ambao ni triplet ndio walikuwa wetu wa kwanza na sasa ndio maana tunawafanyia party day ya kufurahia hiyo siku obasemia asaba subati bali bebwaterentie no koenekia ngako genda bare ase clinic na baigo kumanya hali yabo
unenchira yamo yogokeania anene ebikore bya makweli ebyo abasubati abange babeire bagusira nabo igo abana bake anene chinga kia chiri choro iboro. Wajawazito wanatembea katika hospitali, wanaanza clinic kila hospitali yoyote, lakini tunakaribisha hospitali yetu, tutaendeleza nao hadi wakati wa mwisho ambao watakao kufungua. Kuripoti kitaseni kia Getembe lia nigongoro kwa Dipon Asanya. Chingaki hobojori bonene bore bosio ni gaba Kenya oiganiri kwarigani haseli tukula rero hegati abamenyi banyali bari chache besoki na komoko boko chwele hokingo nyambane kurwandire kirogo kyobojumbe aseba motogi kobaikange abare no bolemeru anene habubakane tyo bokonyi bwange aseba tebekyo nekemanyirio kyobora yubuya muri kito dibone Asanya no roboti rwa senchira yuwikira. Ime yibunge ya Nyaribari chache egotoke kaunti ya Kisii siasa korwa asabana siasa ni goyarokanire kugenderera komenta omuso munene uchiasa bamenyi bensemeyo chingaki gati yabagaka nabangina kurwa sebunge yo besokire na komusegeta omwana siasa yomo kurwa se chinsemecho aserieta okengo nyambane asokurige kero kyobojumbe aneno sobochori buribusyo korengana na makora ya maya anene yo kunyora abali no kunyorogoke. Dr. Henry Ongegu Sembe korwa Kiombu Ward omwa isimiwa okengo choeri nyambane tali obisi lakini onyali ekolika abana kenyaga orera abana chinse chiesiko bang'eire koimo kiuchumi ya Kenya iguru ngakirenda araso obisi onyokorira aya tali abisi arajobisi amagende otako ba mange mono sababu yale maneno yote ambayo yanafanya kwa makanisa, kwa watoto ambao hawajiwezi, kwa wamama, kwa vijana wa bodaboda, ameonyesha ya kwamba ni kiongozi shubafu. Ama namna gani wa mama? Esegete anene ase bali batari kwenyara gati yalia bakwenyora anene asokomo koboko muna omurai bw'abantu amatanga chipiri abakonya basinyirunya gitari oretire emebereyo abarwaire wakanire chipiri ebiremo bakanire ayonsinga kitogoteba ninde bono ogosemeria kwabo no konyora magenderera amange no nyamaega yokororekana kokonya abaoncheria bakabake sector ya bodaboda. My fellow Nyaribari Church people, let us grow and vote somebody in the name of Okengo Nyambane who can help us. Ai guri baga 2027 amagendera amange narorekane kubwa yitoroje bono kurega ase chinsemo cha Kiombu chikotoke bunge ya Nyaribari Chache kaunti ya Kisii liani gonkoro kwa Dipon Asanya. Sorbotoru rwa Dipon Asanya manchomo kirelia tanyoro mutimo komoke tokoirana togende ne kyonga senchira yoboikira. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligolinse nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabwo kurose company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwo n'ebintu bikutumika se e bathroom babwate kitchen sinks nabwo ne tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au kona bale bwigo ebintu bunabono wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati
egati ebintu binde binge ebyo bakona serikolirense nigo bagotuka ase nyumbiri manyakantabuna Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imbe yo mucyuyiga obusungu asamange naboko bakirisi bigutera se kinamba cyabo 0703943972. Peak Dental Clinic nenya gitali kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkokwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abwachogete enya gitali enige kurubo kale bwensi asili golirense kegima mbabwate sema sabana bakubutera nabo igokogosorelia obokoreri bwabo no bwabo nendo bwikiranwa wigo ngokora bali scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imeyo mucyo Kisi asamagacho a Uhuru Building asilirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo naboko nyoro gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo naboko nyoro gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa mnaibere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakinde yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito wigo shana basani amuni amate ejo baigokie wemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase umtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeonga kiamamogusie. Karibu nainde omwanchomo likiriria mo waziri bwobulendi bwaime Kipchumba Murkomen nigo hakwanira heng'ana yoyo lengo mu waziri homokorola fairi chutuchu asikari nigo hagotebuna nigaba kagochererwa egenta tebuna abantu abange nigo bakwibisa nagotebuna nigo bochereirwe egenta tebuna nekerenga kyogosereri heserikali elieta. Juzi jana nikiwa ndege nimetoka London, ninaambiwa ati Tuju amepotea. Nikasema ati nikaambia DCI amepotea. DCI akaniambia familia yake wanasema amepotea, lakini uchunguzi wa serikali ako kwa nyumba yake analala. Si unajua hata serikali inajua uko wapi, si ndio? Umelala wapi, saa ngapi na nani na hiyo mambo yote. So akaniambia waziri, usiwe na wasiwasi,
Huyo mtu alizima simu, na mara ya mwisho kuzima simu yake amesima kwa nyumba yake na ni bedroom, na amejifungia pale. Nikamuuliza DCI, siwende pale sasa uulize kwa family. Asema hapana, familia yake wamefunga gate. Wamesema walienda police station wakariport ati amepotea, lakini wakasema msikuje nyumbani. So today the IG aliamrisha police kwenda kwake kwa lazima, because somebody cannot incite the public and to cause unrest in this country in the name of abduction. Aliposikia polisi wako gate, akaita media, kasoma habari, akasema nilikuwa nimejificha. Yet his family walikuwa wameenda police station. You know, these theatrics must come to a stop. And these repetitive theatrics must come to a stop. And I want to ask the judiciary to become very vigilant. If we bring people who are abducting themselves before the court of law, you must take the severest action against them. Because then, if you don't, you are going to create a very bad culture in this country where people abduct themselves so that they can gain sympathy and to put government, that the government is in bad light. And I know where that script comes. Inatoka tu ule jamaa alijifungia hospitali kwamba yeye ni mgonjwa ndio asiende kuulizwa maswali kwa Senate, akafungia Koimburi. Koimburi sasa ameshasema wazi, alimlazimisha akampeleka kwa hospitali na akamwambia ujiambie wewe umekuwa self-abducted, ndio hiyo ameambia Tuju afuate hiyo njia. That behavior must come to an end, and we are going to take stern action against all these people who pretend to have been abducted so that they can bring a bad name to the republic. Mona chebino manene homokoro David Kenani Maraga igatwara gikaro na bobotani bekyombe KBC asaijanira mubaromoke w'inamba y'abantu abo bagendete gwesokia kweri kibuna bakichukura Maraga nigaurokire ganga yogochia kurigekero kyobora ibense asaba cyole bonene bo mwaka w'ekirubere 2025 and show to the public that they are doing everything possible to prepare for the election. The other major point we raised was registration of our brothers and sisters in the diaspora. They are also very, very disadvantaged. First of all, with this mass registration, IBC is yet to come up whether it's also going to register to extend that to the diaspora. We are urging the youths to come out and register, as we are urging everyone else. And as far as we are concerned, the youths have on their own, I don't want to take credit for this, on their own they have come up with Tuko Kadi. An initiative, we applaud them. Oko bwatana kuobonchereria ngochia kogendera kwanekiwa gati ense ya Kenya na boigo ensi ya China ayankubatikana no kuigwano kwabekwa litkulia rero okorongete obwerani ukati yechinse chyo ibere. The Framework Agreement on Economic Partnership for Shared Development signed between Kenya and China in April 2025 provides an important platform for achieving this goal. To this end, the export flag-off taking place later today in the afternoon symbolizes a new phase in our cooperation, one focused on expanding Kenya's exports, supporting value addition and creating greater opportunities for Kenyan farmers, manufacturers and entrepreneurs. China Belt and Road Initiative has also contributed significantly to strengthening infrastructure connectivity across many countries, including here in Kenya. Investments in transport and logistics infrastructure have enhanced regional connectivity with key projects like the Standard Gauge Railway, SGR, the Nairobi Expressway, and the soon-to-be constructed Thika Super Highway overpass, which have improved Kenya's role as a gateway for trade and investment in the Eastern and Central Africa regions. Agriculture remains a cornerstone of Kenya's economy, and the Chinese market presents a tremendous opportunities for Kenyan agricultural products, especially coffee,
tea, avocados, vegetables, nuts, flowers, fish, and fish products, among others. As you are aware, Kenya has the best coffee in the world. Kenya has the best tea in the world. Kenya is the largest producer of avocados in Africa. And Kenya is the second largest producer of macadamia in Africa. Na sorobatu rumanchumo likirelia nongwekero mwelio wa mangana mayaye kionga chinsa inye chabono butuko iliterane serasi nyakunde sense melibi manyerelio nigalenge Wilson Makoli na gusabire twarobo likirelia na bwego butuko borobuya. Usie bono na bukwegokia aso gusonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeunga kia Momogusie. Ukuralia kumuntu ubulete Victor Nyaigoti Omwamba w'imyaka 53 nigo abulete nigo abwate umuchando bw'obongo nigo eboyetie ejaketa imwamu t-shirt ya brown erongi ya brown ishati ya sky blue nebikoro tochi sport ebirabo iliomweli ni garo lekanete ase egetasini gichigali kia Kisi nigo kubuligwa undura morole aka oroboti ase namba ekubwatia 0711446075 yani enoti isano na ibere eyemo inye isano nemo enoti isano na ibere isano boigana bugwaka oroboti asigetasini keba nyimbo kere angena sole onye komuruchi Victor Nyaigoti Omwamba uyu obwato muchando bw'obongo bakire simi iligero bakonye komonyora umwanchobo.